abusuafo nansen ewo access Ghana so for one ewo a womu ewo a entiase eni ewo no be bia na edase so for no wa draw the program a wo kwa akoye e na beka few days to the program no or the wager program no anase waye program na wie short days after the program no na so for no adane e dia so encheye e na beto media is say so for dane kusi wono young prophet ya officer wodi djuma e wonyam djuma nim denden dia enya asem keso akwa wa hyehe program aka few weeks to the program no and so fu said ye na ye no oh oyare kitu abi na tim odane beto ye eno anche na no so you say prophet Elisha was say kofi wono so ahyehe program a wo ba ba ye ana busuya prekope si wo yare da kwa ma so edini kopie mu e wo hospital no wono so entimi ansan amafie bi ma wato nanom e wo nsiedo wenum eye asofo a ewu recently ato aso a ama Ghana for ebisa se edien e na ekoso e wo Ghana ne titiru ene asofo mobusua ene arokosam ya mesan da babeso mu no efri Kumasi Feyase a ehon so young prophet a no so wahyehe program a wo ba ba yebusia no de watinya ye program na wi oye program no 26th May 2026 oye program no 2 days after the program and immediately after the program no so for no news am saka na se wato na nanom e won seria akwakoye arekosem pa na strangely and wo catch na so for no se as wo hu se ne honhom no e free ni mu e de akona wo pese wo che honhom ne san ba wo ya honhom no entimi mba itabra wo mu e breaky pot no e wa sorry dem honum e wie sa no ene so for mo mo ka enum gum ewrade nyame ewrade nyame se so for wo su sa eno e na wo hwe no wo screen so no na so for nketo na ba be kasa kire se wo mo so for catch wo mo se 25th May obeso na nanom e won siedo na wotimi ye program ni wie e na busua waso na nanom e wo ensiedo a we nu akwakoye abrehosem a Ghana for edwene ho a wo monti na strangely enough no program na wo ye tima na eda so na kam ye se enu ne bi kire se ajesofo ne nkwa e de free nsem mema wa kwa aba too much GA so maso so first time no me dey share wo be me subscribe to me so de mama ya no wa kai se what the bell never count so no upload to one first person ya won sa ebidika kana so busuya ye nto enkomo ne so so for ya make na asemi your friend or pastor Isaac Ofori ya wo ye prophet o ye difo e wo Kumasi Feyase na okopiem wo ha ebusuya enya sem keto akwa wo ye adwuma gidigidi pa e wo Kumasi na ebusuya 26th May and at so for a program. Now program you're friend breaking the demonic pots and they said wa fee demons be wo kuko bisi ho ya wo mo e de somiti abrabon pesa abrabon be ko yi ni o hwe won sanka no no na so for ba nti no program no breaking the demonic pots ya wo di pot no ba nti wo ma na sorry mani nyina the pots ba sorry dem ho ne wo jabum o mo be bojam pa bom pa ya wie a breaky pots na mo part type program no echi ne se we am the pot ne ba be symbol na wo mo breaky support ni we a demonic pots bi o bi abusem bia a breaky ama breakthrough at the Abba. My God is bigger than the disappointment. My God is bigger than shame. My God is bigger than the disgrace you are setting up against me. 1,000 shall fall at my side, 10,000 at my left, but none shall come near me. Breaking the demonic pots. Breaking the demonic pots. Breaking the demonic pots is a program. Change for 26th of May 2026. At Thai Hotel Junction. Prophet Isaac Ofori papa ena dando. Brand nani embesom enya mpai bucket one near Bobo how. What if you own your home mompayo, but brand? Sad Tuesday no, enya easy wa hasi. Brand your mompaye. Na yen so well brother so. Na the obey yama yen no. I don't see a baby free. Yes, Miss Mama, and easy. Mama can be strong. And yeah, now over. Now why you are who bet me a friend number 0244 75 6814 80 frobi no be some frobi. Hooray! It's a busuya so free. I should share a program no ma Danny Duye. A money program no. Now we ye program no. And I walk catcher na sorry man say wo hu ne se ne honhom
efri ni mu ya eko na waya so beche honhom no asan ede aba beche ne mu wontimi nye enti na sofo no mpaye emfama no na sofo no fo say bia one of those ne prophecies ni bi na worka etebusia asa wo ma hye dan fa ansem ne serious ebi so mu fa ansem ne serious wo ma hye dan te sofo na sese honhom de efri mu akosen because what ya say therefore wayete ase ewu ana na so busia se ede ne kosi ye se de ne baaye support na o break here na o ko break obi ebusu mu port a so hye no a yentimi nche sofo no ye program no ewie ye na waka anwum gu anwum no na etwa bu de ma ye hwe anwum asofo no request ye ne se na wo ye ne disu na wo te a ama amafo kire se sofo hu se ampa wo ba be film Amashara TV ni Prophet Isaac Ofori ono no sofo panyina woda International Golden Cathedral ano IGC osofo yi atwa nananom ewo nse do a ekire se ekwan osofo fa so a ekire se wawuo no odwene ho a entiase enim yenya ni nyina emma ewrade na ni nyina ne se ebre bi atwam na osofo yi eyi program a watu ni din breaking the demonic pot na ni nyina ne se obia de obia ensori ma no obia e the pot efri ni fie ebai na butaya etechira ye break sa pot no ne se sekasi bi ewa abusuan no so anase sekasi bi eda obi eso a ye nyina no ye dididie ebebo mpaye ne ye break pot no tisie rebo matipa ye break pot no na ekire sekasi bi anase no mi bi aye de efri yenso na no na ye program no ekọ na wie ye oso fopanyini ema ensorema no eti ase se na ne so ade hunu no wa hu se ne honhom a eti ne mu no ne honhom no epie akọ ne honhom no epie ekọ enti ona so kire ensorema no se wa try ya se nko be che ne honhom no ama na ba be she ne mu back na so wa ya ne honhom no wontimi enchi no ama ne mu aye ha eti ode tu ensorema nanim se ensorema no sorry na omu nyina emmọ mpaye emu oten emfa internet na ne honhom no ensan emehye na after the program no 26 May na oye program eti wa ye program no awie ya sorry ma no ekofie osofu tuni na ba ko mienu a na utwahwe ye no omu nyina ni se ebia osofu akolapse eti ye do sofo eto ho no a ye se enche no enye kakra na se sofo asore ade echi asela sofo enti asore ama sabre die sofo ato anana no ewo ensie do na asofo yi na asore ewo feyi ase atonsu ye friend Prophet Isaac Ofori na in fact sansem we say no ya na ye tai enti se obi ankasa ehun se ne honhom a etini mu efri entebusi asofo no na yekwahwe na woti ne sio wabra wasore dem ho no mu a wo hwe ne na asofo na atwa ne ho ahia na timo se wo mu nyina aka no oma ye confuse omo nti ase ne nti asofo no esusa na afa enwum so na obisa a awurade nya bi na je bibi eye sofo na wo mu ante honhom nsem no ase ebusu mu wie ye ya wo ko no na ensem no kire se sofo no etwahwe ye sofo ni jawe anya eye program na ya yenti wabre enti ye papa na kakra fi se na enwum ne koso na papa etwa ne ho sa na se na wo ru mpatama waye mrenti no ye ma papa na kakra se na obi nim so abra na sofo no esu no na honhom no ene ne din krasa nya de a obesan abehye body ni mu bim se na ne hu ni so na wot na abusua papa to ho ye ja ne kakra no kana na papa ansan ansori bi na me no ekase Prophet Isaac Ofori eno so adane ede ato a woja emma ene yere wachira akwakoya abehosam ede ama na busua ene na safo na busua de ma yenko na asori de mo ne yenkohwe senia wodi ne djuma esifa ene couple of videos a woyeye ansa na woso na nanom e won se do we akwakoya abehosam ye pa ede ama wo man Ghana Yeah, Israel, we did the Prophet Isaac Ofori International Golden Cathedral. Israel, a program can see I have to be breaking the demonic bonds and to use for years time intelligence and basso and brother the tons of social baby now on another farm social the tons of similar sound program after the years program invite you that we are on a Tuesday
Anopa 26 Anopa Anopa about 9 let us start 2 no God bless you bye. Ntabusiana ye gina ahosemi so na ye de yakonsem de ama abusiana no kwasem se wo man Ghana de wo obi ani brasem no ya na enye obi die o asem ya say e de atosofo no comment section ho a na ebi e kan se ase akwantra asofo no ye wo Ghana ha no e do so dodo na breaking the demonic ports no obi ebusuamu ports mu bisa se sofo na betime kwa breaking no ama wo mo kire se sofo na se wo ye akwantra no awova no akọ breaking ports bi a ye breaking ena a port na aka se twa ne ho a break ono a ene de wato na nanom e won sere na so ebi so kire se eye na adwuma no ena wa ye we because eye strange se so for betimi ba bonte abeka se wo hu se me honhom no e free me mu e de akọ se ne honhom no ene na de nkra akasa che ne se na adwuma wo ye no wa ye awie nti na me aton safre nti we eye sign na e kire se wo kwakwaje na homie ewo Abraham kukum se ne bi no mo ka no na busua media ba beso mo no meso se won so beja wo comment ewo comment section ho all the social media handles no too much gh all subscribe like you know what share na for so any bi ahwe makra